RDC na jango akatungo kumanyisibwa ngo ekicweka kya Rongo Ruyango muri Sinjiro harimo abantu abari kutimba omushenyi kandi ngo ekisharra kya Rongo kirihakye kwaho nawe nukukubitamu nkito nebyo buyonjo kutwayitorora umwanya guryaha twashanga kiri kubi munonga tibine na toilets and what ebyo kukozesa so twagira ngo aba babe arrested ngo nkito bakorebera byo bahangwa twenangu umuzo gukome immediately kandi tukuza komaha turiyo tukeyongera kuronda aho hona hari ibinkebi RDC nayongera girango abari yo mbishara babirije mu kare kitari eco naza kukozesa amani gwa office kubabinga mu bitongore bya security tona twatire hamwe nyenda kutera umuranga imwe mwe n'abari yoko itwe turukuza kuhunza erisho aha presidential directive hureji hone jumbirwe mu mukuru w'entebe ya katano kandi nawe ashabira bari yo mbishara kugira bakabirugamu ngo habo kubo kushishe byo buhangwa nicyo kirigirire hwisinjiro kugira cyanda kitaruko turukwenda muntu we no turashanga mu kishara umuntu we no rukwenda kushisha buhangwa bwensi ugutinda nawe iwano mango rumu oyo n'umukono go kwenda kushisha buhangwa bwensi ugutinda ukwagira ecya kabiri ninyenda kuwoninga batakabanje umuntu we no rayira mango ari yo mu kishara arigemu abo kwa president aragire yagira ngo utariho umuntu ushimye kwa nazo mu kishara umuhigo go kwatirwemo abavugiye b'imotoke bihango shininga Sinotrax kandi abandi police birukangize yabasiga obwahati bariyo nubabahiga okay Ndrusi no manya Isinjiro